3 августи соли 1991 Қаҳор Маҳкамов нахустин ва ягона президенти Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон зери фишори вакилони парлумон ва мардуми гирди ҳам омада истеъфо дод. ӯ ҳамагӣ 9 моҳ қабл аз сӯи ҳамин вакилон ба мақоми президентӣ интихоб шуда буд. президент Маҳкамовро дар пуштибонӣ аз табаддулоти номуваффақи 19 августи ҳамон сол муттаҳам мекарданд. аммо ӯ солҳо баъд қазияи истеъфояшро шарҳ дода буд. Sesiye 29 بود میگم 29 بود در کارش سر کرد. سه روز سesiye devam کرد. همین سه روز و deputatlar هم اکنون میگن که شما استعفا ورید. همونجا لطفی برآمد کرد. دستشان در حالی تکنیزی و می دیکتافون غرور میکند هیچی فهمیده نمیشد. میکروفون بود میدارد شکست و نمیشنود. آخرش کتابی خوند و گفت که من همین ما همه گپا همچی نشته گپ هم تو که این کس طرفی که چه پید. من هیچی نگفتم. این برآمدم من یگان گپ نگفتم درباره لطفی. وقتی که کمونیستا کارگرای خدا ما که برآمده گفتن که کار مکنش. نه که شما رویده کن استعفا گفتم. من فکر کردم خیال کردم من گفتم همین حکتی من کار میکنم همین دیپوتاتی من کار میکنم یگان تاش یک فکری آینده جمهوری در ماینش ندارد که همش میخواد به استعفا من به استعفا را اینها یگان تاش پرزیدنت شد حقه گرفتم من گفتم رفتم من لکن گفتم شما یک روز از این کاری کردگیتون پشیمان میخوردم شما میخوردن شما ماندم برفتم ин як давраи пурвоқеа ва сарнавиштсози тоҷикистон буд. даврае буд ки як марҳалаи таърихӣ ба поён мерасад ва марҳалаи дигар оғоз меёфт. ба ҷои сензураи шадиди шӯравӣ ошкорбаёнӣ, яккаҳокимиятии ҳизби коммунист, чандандешии сиёсӣ, иқтисоди планӣ, бозаргонӣ ба ҷои низоми социализми пешрафта бозсозӣ ва сармоядорӣ меомаданд ки ба фурӯпошии давлати шӯравӣ ва озод шудани 15 ҷумҳурии узви он роҳ мекушод. давраи ҳалкунандае буд ки раҳбарони қавиро мехост. бояд бифаҳмем ки ин як шахсияте буд ки як сиёсатмадоре буд ки ба اون دوره بازسازی موافق نمی آمدن. یعنی همون دوره بازسازی برای اون شخصیت یک دوره خیلی بیگانه بودن. از جهتی افکار اون کس، ایدئولوژی اون کس، منتالیتی اون کس، یعنی تماما بازسازی را قبول نمی کرد. و این فاجعه شخصی جناب محکمه بودن چونکه تمام کشور در رفتی دیگرگونی بود. تمام کشور دیگر میشد تغییر میابید و لیکن او کوشش میکرد که جمهوری دیگر نشود. و زمانی که گورباچوف اصلاحات اقتصادی را شروع کرد یگان برنامه نداشت و خودش هم نمیدونست که پیامد این اصلاحاتی که شروع کرده است چی میشود و در چنین شرایط قهار محکمов کاتب یکمی партияи коммунистии тоҷикистон таъин шуд ва горбачёв аллакай дар моҳи январи соли 1987 фаҳмид ки ислоҳоти иқтисодие ки пеш гирифтааст ноком мондааст. иқтисоддон ва муҳандиси саноати кӯҳӣ то интихоб шуданаш аз тарафи парлумони вақт ба мақоми президенти тоҷикистон Қаҳор Маҳкамов асосан вазифаҳои техникиро дар зимма дошт. аз вазифаи раиси кумитаи давлатӣ планкашӣ ва дертар раҳбари шӯрои вазирoni ҷумҳурии шӯравии тоҷикистон ӯ дар соли 1985 сарвари ҳизби коммунисти ин кишвар шуд. дар даврае ки сардори ӯ дар Москав Михаил Горбачёв сиёсати бозсозиро ба роҳ андохт ки ҳокимияти ин ҳизбро дар саросари иттиҳоди шӯравӣ ба ҳам мезад. вале барои нигоҳ доштани қудрат раҳбарони ҳизб ба президент табдил меёфтанд. ин кас
сахтгирӣ хеле муштарак мегуфт гап замиздагӣ набудам. ин кас бисёр раҳмдил. вай ҳамон вақти ҷанҷол ба одами сахтгир лозим буд. овоздор лозим буд, ки ҷанҷол кара кумдорӣ карда нашад. ҳамон ба ҳамин қувваҳои сеюм ҳам гуфтем, ки пайдо шуда маблағ дода доду фарёд нест бод коммунистову нест бод ҳукумату нест бод комитети марказӣ. дар бораи иштибоҳҳои Горбачёв ё бозиҳои хостану нахостани ҳамзамони ӯ солҳо баъд гуфта шудааст, ки бозсозӣ нахуст мебоист аз иқтисод сар мешуд ва он гоҳ ба сиёсат мегузашт. дар ҳоле ки сухани зиёд гуфта мешуд, аммо ягон сухангӯ наметавонист роҳро ба ҳамагон нишон диҳад. чанде аз ҷамоҳири шӯравӣ истиқлол мехостанду Москав талош мекард ҳамаро зери чатри худ нигаҳ дорад. аммо ҳамзамон ҳимояти иқтисодии марказ ба ҷумҳуриҳо аз байн мерафт. қаҳҳор Маҳкамов ҳамарӯза бо масъалаҳои сахте рӯбарӯ мешуд. дар соли 1990 аллакай ҳамин иртибот аз оҳиста оҳиста қатъ шуд ва тоҷикистон ҳам ки бояд ба дигар ҷумҳуриҳо масалан маҳсулот равон мекард ё ки аз дигар ҷумҳуриҳо маҳсулот мегирифт, дигар ин кор қатъ шуд. дигаргуниҳо он замон ба заминҷунбиҳои сахту давомдор монанд буданд. дар ҳар ҷумҳурӣ созмону гурӯҳҳои нави пайдо мешуданд, ки бо истифода аз нахустин имкониятҳои озодии баён ҳаққи худро талаб мекарданд. давлатмеҳварон ва русгароёни давлати шӯравӣ бо истифода аз ҳама абзор, аз ҷумла нирӯҳои мусаллаҳ, ин ҳақталошиҳоро саркӯб мекарданд. шиори машҳури дӯстии халқҳои шӯравӣ аз имтиҳони ин даврон нагузашт. дар чанд ҷумҳурии шӯравӣ даргириҳои байниқавмӣ сар зад. моҳи феврали соли 1990 тазоҳурот дар душанбе, ки зимни овозаҳои ва гурезаҳои арман дода шудани хонаҳои навсохти шаҳр ба амал омада буд, ба хушунат пайваст ва аз тарафи нирӯҳои алфаи шӯравӣ тирборон шуд. зери фишори норозиён ва ба дастури Москав, қаҳҳор Маҳкамов аз мақомаш ҳамчун раҳбари ҳизб ва кишвар истеъфо дод, вале ба зудӣ бо баҳонаи мухолифати ҳамҳизбонаш ва гӯё ғайриқонунӣ будани тартиби истеъфо ба мақомаш баргашт. дар нисбати воқеаҳои февралӣ вай тамоман ягон тааллуқ надошт, ягон робита надошт, ягон нуфуз надошт. аслан саршавии ин воқеа аз Москав сар шуд, аз КГБ СССР. ин аслан як интригаи ҳамон давра буд, ки роҳбарияти он рӯзаи Тоҷикистон он хабар надошт. ин воқеа ба сарнавишти сиёсии Қаҳҳор Маҳкамов асари носутурданӣ гузошт. бархе ӯро айбдор карданд, ки сабаби марги 26 навҷавон шуд. бархе дигар гуфтанд, қатъияти лозим надошт, ки то аз лағжидани кишвар ба самти ҷанги дохилӣ пешгирӣ кунад. Маҳкамов аслан ки дар куштор даст надошт, аммо Маҳкамовро таърих ба он гуногор мекунад, ки пеши роҳи ин бетартибиҳо ё ки хорезиҳоро гирифта натонист. камбудии Маҳкамов ин аст, ки ҳамчун роҳбари як ҷумҳурӣ вазифадор буд, ки пешгирӣ кунад. ин ки КГБ-и Тоҷикистон даст дошт, ё ки КГБ-и Русия даст дошт, ё ки котиби дуюми собиқ котиби дуюми партияи коммунистии Тоҷикистон даст дошт, ё ки директори кадом автобаз, ин ҳамаш меояд азбас ки худ Маҳкамов роҳбар аст ба Маҳкамов. матбуоти шӯравӣ воқеаҳои баҳманмоҳи хунинро ошӯби миллатгароён ва мусулмонон зидди Русия номид. Маҳкамов ба ин иддаои матбуоти Москав ҳамсадо шуд. вай гуфт, диндор нест, забони русӣ бар тоҷикӣ бартарӣ дорад. ифротгароён бераҳмӣ нишон доданд. аммо аз бераҳмиҳои алфа дар душанбе ёдоварӣ нашуд. то поёни умр ин ақидаро тағйир надод. росте гап ки Москов инқадар ин масъала ба рашк нашуд. ёрдам ҳам накардан барои хомӯш кардан. ман Горбачёв ва дар вақти савол ҷавоб мегуфт, ки ҳой ҳамин мардум ба сахт нараситон, мардум озор натитон,
یا خیلی برآمد میکنن. بعد از برآمد کمیته بیخطری مبادا و های دعوت نکند. گفتم ماها را نمیماندن چاره جدی دیدن بر نمیماندن. پس از واقعه‌های فوریه سال 1990 قهار محکمов هرچند کسی بود که عیدهای مسلمانی قربان و رمضان را روزهای استراحتی اعلان کرد، با تأسیس مسجدها و دانشگاه اسلامی اجازت داد، زیادیان شناخته را به اداره دولت جلب کرد، برنامه‌های اقتصادی پیشنهاد نمود، دیگر نتوانست در بین مردم محبوبیت پیشینه‌اش را برقرار کند. وقتی که از امروز از سال 2022 به سال 1990 نگاه میکنیم، از من قهار محکموف شخصیت بسیار آزاده‌ای بود، آزادمنش، دموکرات، کسی که در تاجیکستان در میان مقام‌های تاجیکستان همتایی نداره امروزه. یعنی اصلا تصور نمیشه کرد که یک رهبر تاجیکستان به درخواست کودک 15-16 ساله پاسخ بده، یک مدرسه ای و از اون دانش آموز مدرسه دبیرستان بخواد که بیاد و باش صحبت بکنه. و این اتفاق با من افتاد. در حالی که برخی جنگ شهروندی سال 1992-97 را یکی از میراث‌های سیاسی او می‌دانند، برخی دیگر او را یک انسان خاکساری می‌شمارند که در پی اندوختن ثروت نبوده است و هم به هیچ یکی از نزدیکان خود اجازه نداده است به منصب‌های بلند دولتی تعیین شوند. دو خصلت شخصی محکم در جوی من به عنوان یک نوع خبری ماندگار مانده است. یعنی این پیش از همه جدو گنده آدم خاکسار بودن. این همه آخره وقتا هم بعد و در خانه نشین شدگی همونند هم معلوم بود که رفتارشان بسیار چی بود، چون که عادت کردگی نه این خیلی کارهای وای با ناپاک با همه بسیار پاک بود و ما گفت که مثلا همین ویم خدایم همینه به نظر میره. یعنی من دروغ نمیگم، من همون بودگیشه. همون مردک هیچ کس انتظار نشد، هیچ کس مراجعت نکرد. پرزیدنت ریسپوبلیکا، سردار دولت ریسپوبلیکا باور میکنه شلیپا دستش یا کیپکا حولیش توزه کده، گرفتوش توزه کده، گلوش توزه کده، ارو بچه ده بور کده و پیشتا میگذشت میورد میمونده. بعد بعضی سلام میکنم چی خواب میکرد، بعد کار میکنش قند تبزه همین زنکای همه شیلون میکنم که هم تجشو داشته باشد. بعد میخندید. همین وقتی که آسمان به تیر پرانی میکنن ازت کار، همون وقت یک تیر همون زنکه زده خانهش به کشتگی. در یک نشست با خبرنگاران پس از 23 سال سکوت، قهار محکمов از میراث سیاسیش حمایت کرد و همانو با نادیده گرفتن فکت و واقعیت ها گفت راه او درست بود، ولی او را نماندند که کار کند و ثابت نماید. قهار محکمov سالهای اخیر عمر خود را در بازنشستگی گذراند و 16 ایونی سال 2016 در سن 84 سالگی در دوشنبه فوتید و در آرامگاه سر آسیای دوشنبه به خاک سپرده شد.